hapa ndio kwangu. Nami nashukuru Patrick Oselo yenye alikuwa anatutendea. Tunasema asante na asante. Anaokoa watoto wetu wakienda shule wanatembea na kisa. Vijana vinaanza ukorakora kisa iko. Tunasema asante kwa stima na asante sana. Yeye itamalisha kutusaidia biashara, wamama watafanya biashara na watakuwa poa. Wengine wako na uoyo ya kufungua biashara tuseme saa 12, saa 11, saa zingine tunafikiria tutaambiwa lete pesa. Sasa hii tuko na furaha tele. Asante. Editali na stroke freshian. Inikiawo reward. Igongo kwa naiga. Umwesimi Osero. Biya mono sana. Wakorire gasi enene. Gese Nyamira county yechaka. Twanya kanyora mwesimi gwonde. Otokorire gento buneka aba umwesimi gwatokorire umwesimi Osero. Abantu baminto murucheke konega. Abangina ngai bari baiririate. Abagaka ngai bari bakuye bichuria. Omwesimi gwokorire gekone. Abantu bande bagwatie stima. Omwesimi Osero. Patrick Osero. Okorire gekone otorire mitega iga. Bakoturikeira bari kubarendire te ori 2 weeks. Bone njira akorire gaiga twatebire ngatuta. Omwesimi guno isaine gwakorire gekone taboti abantu bande bamenyete emesu. Ni mchungaji wa kanisa inaitwa Full Gospel Churches of Kenya. Ninashukuru sana kwa mheshimiwa wetu Patrick Oselo aliyotukumbuka vizuri na leo ametuletea stima. Tunashukuru sana kwa hilo jambo. Ripoti hii mfikie ya kwamba tunasema ni heko kwa kijiji mzima naitwa Taboti. Hii stima itaweza leta furaha kwa sababu tumekaa kwa giza siku nyingi tulisaulika. Kwa majina ni Nyariba Junior ambaye ni mwakilishi wa mheshimiwa katika eneo bunge la hapa Kiabonyaru. Sisi kama ofisi tumechukua funza hii, tumeleta mradi wa stima. Nanyi pia wananchi, hii mradi tumeleta. Sasa ni jukumu lenu kuchunga hii mradi sababu wishi imekuwa mingi wa miti. Lakini naona vizuri tangu tulete hii miti mumechunga vizuri. Sasa kwa niaba yetu kama ofisi tumechukua funza hii kuambia wananchi kama timu ya mheshimiwa msimame na sisi na mko na furaha wananchi? Kabisa. Unaambiaje mheshimiwa? Mtatembea na sisi? Wacha nisikie kwa sauti mtatembea na mheshimiwa? Estima gaki abana konyambari gosoma. Abantu bantu twati gitinge konye chikirete. Bono gaki ndika toreta ire estima yega abana baitomba gosoma. Anda babwate gweri dingi biashara bagenderere. Oyo gosambiriria asambiriria gochia. Oyo okari biashara bya yakore. Mheshimiwa ubarikiwe sana. Na nto mundu. Yango ngobo kuma nabe ko bokumaria nabe kana mate njikota ngatetege kanibyose. Asengeto yomusi. Kaki. Omogambi oyosero. Ogende komotebya amangana koli namaya. Oto koli amangana maya mo. Njikwana kunobo bana kolidi. Obaburukana ikieke bono. Bono. Osero to koli amangana maya abana okanyora no baikara stabu ebirogo igoro mbagwati gento bakororera bagosoro nambi bawo chikogenda baborikwa omugwaki kwa baende ngayoro mwarika na yaya twabwate kitwari kororera basi bande barasi chabi bono gaki otokoreira amangana maya otokoreira abana baita amangana maya twensi otokoreira amangana maya na ende bono chitinga nkonyora korega asitogose stima yatuzunguire ango chikabako kumalirira na chirega nyawo na bagirenza sike mwakolire aba saba minto yasale kubwati mbata bantu bagotire ditogita bonya ngambuge rwate Nyamira kwande na chana kurwali bono na bongoge bondo mugura abante bagweta para bakonya gutira tiri gochirogoro gochimate abasangi bono bakuri onyeta ya nero eba muregete bakorora mbarochi bugaki abana baito bagusaria sengenjo toro musunte ende wana twagokiro kabani waturi no ene chitingansa ende nkoira nerio musike Patrick Oselo gaki biya mono gotware chibaseri kia abana ende gwetero mwana oito chunia ngotoigware ende tigaendera gotoiguo next wono ndo gokora muna abantu bande bakora